اتناف باجرین هرما کردستان دا سادان تاور آنکو برد سر آواهی و خانیان هاتین دانان کو پتریا وانین کمپانین بواره گهاندنه نه زده باری تاورین دزگهن را گهاندنه و کنال نافخویی چندکین دیتر شارازای یک جهوجداریش مطرسین وان تاوران داد کو کارتکرنین و شارتی و درشخایم سر مروان هنه و زیان مازند گهینه ساخلمیان مروی و جنگه بگشتی مدرسيين فان تورا ان برجا دريش خاينن ان نت بيش چاون يعني دي برجدان يسر بان خو بو 4 سال 5 سال 6 سال احتمال تو فايده کی بکی پاره کی خوشری کبدته گلک تسهیلات دته خدا نه مال بلی بیشتر 4 5 سال احتمال او جنكاب حال بتشكي جبر بتشكي احتمال مروف جيش ببي توشي دهان نخوشيا بيتن بيش دي دوي بخاره همي جارا قد يسر كي تهاجنا اف بيلين تين لازم عدات هبنو مراقبه كمازل سر هبيتنو مدايوان كان ترددوان چنده فريكوينسيوان چنده كارتك نوان چنده چند تاثير الكيرت قال كيري نقل برند ارتفاع برجي چند بيتن بلندايوي چند بيتن ومدايت دوي چند بن ریوبر فرمانگاه جنگا دهو که جدت دیار کرن الدیفرینماین وان پتویه هر تاوره که تیتا دانان مولتا جنگه ور بگرید برو واجد اولایم 2 میلیون دیناران هتا سزادان و نابی تاول سر آواهین گشتی و دامودزگه این میری مینا قطابخانه و نخوشخانان به ندانان بيتفي هر برجك اش برجكي لازم بو مسافة 5 متر لازم جدير بتن وبارا بتر ام اعتماد الدينا سر انتيناوي او انتينا اول سري اريالي ام ديجين بيتفي اف انتينا لازم كا مسافتك معين يا هيت بيتفي اش قاعده برجي هندي يدير بتن بيتفي اف انتينا جي مقابلي تش بنايات نبتن ما يديتي هند قطابخانه برجك يان تورك السر بنات في بناتي هي يان خصه خانه يان مركزك تابعي سخلمية لو ما الفيلي چه شكله ام ونات كين ولدي في تعليمات تمانينن وبيتفيا أفا برجة خوراكن وفعلا ما آگه داري يا دايوان جها گل بلاوبونا تاورین کمپانین تلفن و اینترنت ناو با جیراندا مطرسین جورا و جور سر مروان درست بن گلک جاران جیش بر برجواندین مادی او مطرسیت هنه پشت گو خستن آمد بریفکانی کانال آسمانی پیام دهوک